ассалому алайкум тамошобинони азиз, ток-шоуи печтоби замонро оғоз менамоем. Меҳмонони азиз, ҳамаи шуморо ба студии телевизиони Симои Мустақили Якум хушомадед мегӯям. Мавзӯе ки имрӯз интихоб кардем, самараи соҳибистиқлолӣ унвон гирифтааст. Истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, ин неъмати бебаҳоро халқи тоҷик ба осонӣ ба даст навардааст. Оғози мустақилӣ оилаи наврӯзгорро мемонад ва то ба по рост истодан албатта вақт лозим. Инак имрӯз фурсате расид ки самараи 31 соли соҳибистиқлолиро ёдрас кунем. Ин солҳо ба мо чӣ дод? Ба кадом комёбиҳо расидем? Кадом самти хоҷагии халқи кишвар дастоварди назаррас дорад? Имрӯз мо кӯшиш мекунем ба ин ва дигар саволҳои худ аз забони меҳмонони барнома посух гирифта бошем. Ва инак бевосита устоди азиз, бисёр мехостам ки суҳбат бо шумо ибтидо гирад. Хуб, дастовардҳои истиқлолият хеле зиёд ҳастанд ва муҳимтарин дастовардҳои истиқлолият кадомҳоянд? вақте ки Тоҷикистон истиқлолияти хешро ба даст овард, мутаассифона мо дар аввал ба як буҳрони сиёсӣ хеле амиқ дучор гардидем, ба як буҳрони ҳамаҷониба дучор гардидем ки ҳамин буҳрон ба шуъури мардуми мо таъсир гузошт. яъне мо соҳибистиқлол шудем ва ба мушкилӣ рӯбарӯ гардидем ки албатта ин сабаб гардид ки дар солҳои аввали соҳибистиқлолӣ миёни мардуми мо як андешае вуҷуд дошт ки то як андоза як қисме аз мардум, як қишри аҳолӣ истиқлолияти давлатиро хуб пазируфта набуд. ва хурсандона имрӯз яке аз дастовардҳои муҳиме ки мо дар самти истиқлолияти давлатӣ дорем, ин такмил ёфтани шуъури истиқлолхоҳӣ ҳаст. яъне имрӯз албатта аллакай вақте ки мо аз ҳар як шаҳрванди Тоҷикистон пурсон мешавем, аз ҳар як ҷавон пурсон мешавем, аз ҳар як нафари масалан солхӯрда пурсон мешавем, албатта ҳар яки онҳо истиқлолияти давлатиро аллакай қадр мекунанд. аллакай истиқлолиятро ҳамчун як неъмати бебаҳо мешиносанд ва истиқлолияти давлатии Тоҷикистонро ҳамчун як арзиши муҳим қадрдонӣ мекунанд. ин худ аллакай як дастоварди хеле муҳим аст дар самти сиёсӣ. баъд дигар ин ки дар замони соҳибистиқлолӣ мо тавонистем ки заминаҳои давлатдории миллии худро ташаккул бахшем, ташкил диҳем ки аз даври масалан пас аз иҷлоси 16-ум, баъд соли 94-ум вақте ки мо конститутсияи хешро қабул намудем ва дар он меъёрҳои давлатдории миллии худро мустаҳкам кардем, роҳи демократии рушдро интихоб кардем ва дар ин масир яке аз дастовардҳои муҳими дигар ин ваҳдати миллӣ буд. яъне дар замоне ки мо низои дохилиро ба итмом расондем, мардуми мо ба ҳам омаданд, яъне ҷиноҳҳои сиёсӣ ба ҳам омаданд ва то як андоза фазои сулҳу ваҳдат дар Тоҷикистон танинандоз гардид ки пас аз ин мо тавонистем аллакай ба дигар паҳлӯҳои ҳаёти ҷамъиятӣ таваҷҷӯҳ кунем ва пас аз ин як заминаи фароҳам шуд то мо тавонем ҳамун ниҳодҳои сиёсии худ хешро, ниҳодҳои масалан давлатиро мустаҳкам кунем ки ин дастоварди дигари хеле муҳим барои Тоҷикистон ва барои кишвари мо буд. албатта вақте ки мо дар бораи дастовардҳо сухан меронем, дар мавриди дастовардҳои сиёсӣ хеле дастовардҳои беназир мо соҳиб гардидагӣ ҳастем ки хушбахтона имрӯз давлати мо ҳам аз ҷиҳати ниҳодӣ, ҳам аз ҷиҳати сиёсӣ, ҳам аз ҷиҳати субот ва амният ба як дастовардҳои хеле назаррас ноил гардидагӣ аст ва хусусан ҳукмфармо будани субот ва амният дар Тоҷикистон, дар ҳолате ки имрӯз агар мо ба як чи таваҷҷӯҳ кунем, имрӯз масъалаи амниятӣ ва масъалаи субот барои хеле кишварҳо як масъалаи хеле доғ аст ва хусусан дар як шароити бисёр ҳассоси геополитикӣ қарор доштан ва соҳиби амният ва субот будан ва соҳиби як давлати орому тинҷ будан, ин худаш як дастоварди хеле беназир аст. ман чунин фикр мекунам. дуруст. кадом нуктаҳои муҳими пешрафти иқтисодиётро имрӯз дар ин ҷо қайд кардан муҳим ва ба маврид аст? марҳамат. албатта ҳамин мо огаҳ ҳастем ки дар даврони ҳамин аввалини рӯзҳои аввалини истиқлолият дар ин ҷо қайд гардид, дар ҳақиқат буҳрони дар баробари сиёсӣ, буҳрони иқтисодӣ иҷтимоӣ ҳам ба вуҷуд овард ки дар асоси ҳамон нопокиҳое ки дар ҳамон давра буданд моро ба вардаи нооромӣ оварда расонд ва гуфтан мумкин аст ки тамоми
ستونهای اجتماعی اقتصادی جمهوری تاجیکستان ما فرو رفت. در همین اثنا آهسته آهسته بعد از انتخاب شدن جناب عالی به منصب رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان یک نکته مهمه که برای پیشبرد صاحب اقتدار ما تاثیر خود را رساند این قبول نمودن هدف‌های اساسی استراتژی رشد جمهوری تاجیکستان می باشد که آن هم باشد برآمدن از بنبست کمیونیکاسیونی، نایل گشتن به استقلالیت برقی، تامین امنیت غذاخوار اهالی و نهایت این صنعت کنونی مملکت می باشد که این نقطه ها به مورد می باشد و همه ما آگاه هستیم که زینه به زینه در همین 31 سال استقلالیت ما این را آهسته آهسته طی کردیم. از نگاه تاریخ اگر ما نگاه کنیم این کم باشد، لکن در همین دوره ما توانستیم که در اساس خود آگاهی، خودشناسی، خویشتن‌شناسی، در اساس عملی نمودن غایه‌های سازندگی و بنیادکاری تمام خلق تاجیک توانست که در عرصه بین الملل آبروی اعتبار جمهوری تاجیکستان را برآورده باشد. در اساس دستور و سپارش‌های جناب عالی، در اساس غایه‌های بنیادکارانه حزب خلق دموکراتی تاجیکستان که یکی از نهادهای سیاسی در دوره صاحب اقتدار تاجیکستان ما می باشد، ما به یک قدر دستاوردها نائل گردیدیم. امروز اهالی جمهوری تاجیکستان ما به 10 میلیون رسیده است. در 10 سال آینده باز 2 میلیون زیاد می شود اگر 2.5% زیاد گردد. اگر این تاسیس جایهای کاری را نشان می‌دهد. از طرف پیشوای معظم ملت جناب عالی محترم امام رحمان قید گردید که در بنیاد نمودن یکی از نیروگاه‌های برقی آبی بزرگی که حساب می‌شود راغون، امروز 11,000 کارگران شبانه روز کار میکنند که از این همگی 400 نفرشان را خارجیان تشکیل میدهد. این خود تقاضای آن است که حالا ما توانستیم که در همین مدت کوتاه صاحب کسبان خود را در اساس بنیادکاری همین قدر نیروگاه مجسمه بزرگترین پیدا کرده باشیم. اینجا بسیار استادان خوب یادآور شدند. اگر ما در مورد اقتصادیات اویله ها حرف میزده باشیم، مثلا از تاریخ نگاه کنیم، دیروز در نوبت نان می ایستادند، امروز الکی هر یک اویله 2-3 نقلیات شخصی سبکرو هم دارد. اکنون در مورد همین اقتصادیات اویله بلند شدن اون امروز ما چی گفته میتونیم؟ تشکر. اگر به دیروز و امروز تاریخ نگاه کنیم، سالهای 90 وقتی که وضعیت در جمهوری ما متشنج گردید، بعضی از گروه‌های تندگرا برای به مقصد بدبینانه خود رسیدن جمهوری ما رو گرداب جنگ شهروندی کشیدند و زمینه‌های به آسایش رو نهادن تاجیکستان وابستگی دارد با به عمل آمدن و اجلاسی 16 شورای عالی که در قصر تاریخی به نام سید خوجا اونوخوجاев دایر گردید که ما در عرفه تجلیل 30 سالگی آن قرار داریم و من بعد قدم ها برای رسیدن به صلح و وحدت به میان گذاشته شد و 27 ایونی سال 1997 جمهوری ما به سازشنامه عمومی استقرار صلح و رضایت ملی رسید. اکنون بعد از پایدار گردیدن صلح و وحدت در جمهوری مسائل خیلی زیاد در نزد دولت و از جمله حکومت می ایستاد، زیرا تمام ساحه‌هایی که در جمهوری موجود بودند فلج گردیده بودند، هم از جهت اقتصادی و هم از جهت سیاسی، و زیرا جنگ شهروندی در برابر ضرر کلان جانی رساندن به جمهوری ما ضرر کلان مالی مادی رساند و چون که البته گفتید این شرایط در جمهوری بینهایت وزنین بود، خصوصا در جنوب تاجیکستان. اکنون از سالهای 2000 سر کرده با در نتیجه سیاسی خردمندانه و دوراندیشانه اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان مسئله های زیاد برای پیش از همه برقرار کردن خواجگی خلق، پیش بردن حیات اقتصادی، با معاش تامین نمودن زیایان از جمله آموزگاران، طبیبان و دیگر کارمندان ساحه‌های حیات جمعیتی به میان آمد و البته ما می‌دانیم که سالهای 1995-97 دو مرتبه برای خلق زمین‌های پرزیدنتی تقسیم گردیدند که این همه یعنی مقصد یعنی دادن زمین‌ها در نتیجه کشت و کار کردن، مشغول شدن با کشاورزی. هر یک عائله باید کوشش کند که هم اقتصادیات گویم عائله خود را از نو برقرار نماید و البته من از سالهای 2010 این طرف البته اقتصادی تاجیکستان طرف بالا رفته ایستاده است و یک از سبب‌های گویم
ҳамун сабабҳое ки ба яъне пешрафти ҳаёти оилавии ҷумҳурии мо сабаб гардид, ин пеш аз ҳама фавти зиёди падарону модарон дар ҷанг мебошад ки шумораи зиёди кӯдакон ятим монданд, бепадару модар монданд ва акнун бо гузашти вақт дар натиҷаи барқарор шудани иқтисодиёти Тоҷикистон мана имрӯз гӯем мана аҳолии ҷумҳурии мо ба 10 миллион нафар расид. ҳар як оила гӯем дар хо бо савдо бошад, хо бо соҳибкорӣ бошад, хо бо касби омӯзгорӣ духтурӣ бошад, ҳаёти иқтисодии худро пеш бурда истодааст. албатта масъалаи муҳоҷирата агар гирем, имрӯз ягон давлате нест ки халқаш ба дигар давлат ба муҳоҷират наравад. ин имрӯз дар тамоми давлатҳо дида мешавад ва мана имрӯз сол аз сол гӯем маоши кормандон соҳаи тиб, ҳам соҳаи маориф, кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ то боло рафта истодааст, маоши ҳадди ақал боло рафта истодааст ки ин ҳама барои пеш бурдани ё хуб бароҳ мондани ҳаёти оилавӣ ва таъмини зиндагии хуби шоиста дар ҷумҳурии мо ба ҳисоб меравад. бале хуб, ба миён омадан ё фаъолият намудани мактабҳои типи нав, кӯдакистонҳои хусусӣ, баргузории ҳама гуна озмунҳои байналмилалӣ, хуб олимпиадаҳо, ин ҳама аз меваҳои истиқлолият аст ва дар соҳаи маориф бисёр мехостам онҳое ки имрӯз ҳамин соҳаро хуб намояндагӣ мекунанд, муаррифӣ мекунанд, аз дастовардҳои муҳимтарини хуб даврони истиқлолият дар ҳамин самти фаъолияти худ ёдовар мешудед. бисёр хуб мешуд. марҳамат. истиқлолият ба мо чӣ дод? озодӣ дод, ободӣ дод, оромӣ дод ва осоиш дод. ана ҳамин истиқлолият буд, ана ҳамин заҳматҳои пешвои давлатамон буд ки дар фазои сулҳу осоиш хонандагони мо барои савии дониши худро баланд кардан заҳмат мекашанд ва дар ҳоло бошад шумораи мактабҳои хусусӣ ниҳоят зиёд шудааст ва ба он талабот ҳам ниҳоят калон мебошад ва дар ҳамин сол 31 соли истиқлолият чунон миқдори давлат мактабҳои хусусӣ ба шумораш зиёд шудааст ки дар 70 соли шӯравӣ мислашро мо надида будем. ман низ дар гимназияи Кавсар фаъолият мебарам, омӯзгори фанни химия мебошам. дар мактаби мо ҳамаи кабинетҳо ҷиҳозонда шудааст, ба талаботи замони имрӯза ҷавобгӯ мебошад. дар тахтаҳои электронӣ дарс мегузорем ки он кори моро осон мекунад ва хонандагон баъд аз дарс ба корҳои илмӣ, ба корҳои мустақилона машғул мешаванд ва натиҷаи ҳамин буд ки дар олимпиадаҳои ҷумҳуравӣ, дар олимпиадаҳои байналхалқӣ ва дар академияи хурди илмӣ иштирок карда ҷойҳои сазоворро ишғол мекунанд. мана ҳамин сол хонандаи синфи 11 мактаби мо Абдуллоева Рухсора дар академияи хурди илмӣ дар мавзӯи об манбаи ҳаёт дар ҷумҳурӣ сазовори ҷои аввал гирифт. ин натиҷаи маҳсули кори бевоситаи хонандагон мебошад ки онҳо бевосита рӯй ба дониш оварданд. анакнун Тоҷикистони мо ки давлати кӯҳзор аст ва дар зери кӯҳҳои мо бисёр чизҳо ниҳом аст, металлҳои нодир, мо бояд омӯзгорони фанни химия чунон технику технологиҳо тайёр кунем ки ин металлҳои нодирро аз худ карда давлати моро, Тоҷикистонimонро рӯй ба тараққӣ баранд. мо бояд ҳамин гуна кадрҳои баланд ихтисос тайёр кунем ва ҳар вақт дар паёми худ пешвои миллат таъкид мекунанд ки давлати мо давлати ашёи хом аст. мо бояд технологияро ба пеш барем, техникаҳо тайёр кунем ва ба мо омӯзгорон ваъда медиҳем ки ин корро ба сомон мерасонем ва ҳамин гуна донишмандон технику технологиҳоро тарбия карда ба воя расонда барои пешрафти ватани худ ҳиссии худро мегузорем. албатта ҳамин тавр ҳам шуда истодааст. воқеан ҳам барои мутахассисони оянда аз имрӯз замина дар мактабҳои миёна гузошта шуда истодааст. зеро маориф соҳаи пешбаранда аст ва афзалиятнок аст. мо бояд инро сармахшу сардафтари кори худ карда бо насли наврас кор кунем ва онҳоро то ба қуллаҳои баланди дониш барем. ташаккур. саломат бошед. ҳамин масъулияте ки ба бар кардед шумо эҳсос мекунед? масъулияти хеле баландро дорад. хел шуд ки сазовор гардидед ба ин хуб муваффақият? бо заҳмати хеле зиёд соҳиб гардидам, зеро ки дар ин озмун иштирок кардан худ ғолибият аст. масъулияти хеле баландро талаб мекунад. ман худ чихелаки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон озмунҳои зиёдеро ҷорӣ кардан ба монанди илм-фурӯғи маърифат, фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст. Тоҷикистон ватани азизи ман худ
ва иштирокчии озмуни илмфурӯғи маърифат дар номинасияи география буда соли ҷорӣ дар ин озмун иштирок карда сазовори ҷои дуюм гардидам ва мехоҳам дар даври вилоятӣ омодагии худро дида истодам. Мехоҳам ки дар даври вилоятиву ҷумҳуривӣ ғолиб баромада парчами тоҷикистони азизи худро ҳамчун як мутахассиси баландихтисос соҳиби маълумоти олӣ гардида ва парчами давлати худро баланд бардорам. хонандаи синфи 11 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 3 мебошам. шукрона аз он дорам ки дар давраи истиқлолият зиндагӣ мекунам ва мефахрам ки дар давлати сулҳу субот таҳсили илмамро давом дода истодаам. Дар давраи истиқлолият ба якчанд дастовардҳо ноил гардидам. Дар олимпиадаҳо, озмунҳо, чорабиниҳои сатҳи шаҳрӣ ва вилоятӣ иштирок карда ҷойҳои намоёнро сазовор гардидам ки яке аз ин озмунҳо хонандаи сол ва озмуни конститутсиядони беҳтарин буд. Миннатдор аз он ҳастам ки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, ҷаноби олӣ ҳамавақт ҷавононро дастгирӣ мекунанд ва барои мо ҷавонон чунин шароитҳоро барои таҳсил муҳайё намудаанд. ғамхориҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ ба ҷавонон буд ки сазовори гирандаи стипендияи президентӣ гаштам ва ваъда медиҳам ба давлату ватани худ бо баҳои хубу аъло хонда бо нерӯи ақлонӣ ва ҷисмонии худ истиқлолияти давлатии худро баланд бардорам. ташаккур, саломат бошед. ман хонандаи синфи даҳуми А дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 16 мебошам. имсол ба ман муяссар гардид ки дар соли ҷорӣ стипендияи раиси шаҳрро ноил гардам. имсол барои ман хеле соли хурсандӣ буд, зеро дар якчанд озмунҳо иштирок кардам. аз ҷумла дар озмуни мактабӣ, яъне академияи хурдии илмҳо иштирок кардам то даври ҷумҳуриявӣ баромадам ва дар сатҳи ҷумҳуриявӣ мақоми сеюмро ишғол намудам. фаъолияти муассисаи давлатии кӯдакистони президентӣ меваи истиқлол аст. маҳз аз ана ҳамин кӯдакистон низ мураббияҳои сол чӣ дар вилоят чӣ дар ҷумҳурӣ хуб албатта фаъолият карда истоданд. марҳамат, идома диҳед. муассисаи давлатии кӯдакистони президентии вилояти Суғд яке аз муассисаҳои беҳтарин ба шумор меравад. инчунин мураббиёни муассиса дар озмунҳои мураббии сол иштирок менамоянд ва ҷойҳои намоёнро ишғол менамоянд. бояд қайд намуд ки 12 номгӯи китобҳои тозанашр ки бахшида ба 31-солагии истиқлолият ва 30-солагии иҷлосия аз тарафи директори муассиса яъне Ҷаҳонгир Салимзода нашр гардида буд ва он на танҳо барои мураббиёни муассиса, балки барои тамоми мураббиёни кишварамон мусоид гардида метавонад ва тарбиятгирандагони муассиса дар бисёр чорабиниҳои шаҳрию вилоятӣ иштирок намуда аз тарафи намояндагон ифтихорномаҳо сарфароз гардонида мешавад. пешрафти соҳаи тибби тоҷик имрӯз баръало эҳсос мешавад дар мисоли фаъол гардидани хуб озмоишгоҳҳои муосир, рӯи кор омадани таҷҳизотҳои нави тиббӣ, кушода шудани марказҳои ташхисиву табобатӣ ва ғайраро меваҳои истиқлолият номидан мумкин аст. шахсан барои шумо дар пешрафти соҳаи тандурустӣ, солимгардонии аҳолӣ дар ин давра чӣ хел шароиту имкониятҳо фароҳам оварда шуд? чуноне ки ҳамирӯз шунида шуд, ҳамин устодон қайд карда гузаштан, ҳамин дар баромадҳо якчанд калимаҳои калидӣ шунидам. ин дар бораи истиқлолияти давлати сулҳу субот, амният. албатта агар ҳамаи ин чизҳо дар давлати муҳкумрон набошад, пешравиҳо ҳеҷ гоҳ намешавад. ва чуноне ки ҳамаи мо шоҳид ҳастем, марҳила ба марҳила дар ҳама ҷабҳаҳо пешравиҳо рафта истодааст ва бо қадамҳои устувор дар оянда ин навовариҳо, ин пешравиҳо, дастовардҳоро мо боварӣ комил дорам ки ба онҳо ноил мегардем. дар ҷодаи соҳаи тандурустӣ, албатта дар соҳаи тандурустӣ пешравиҳо бисёр, мо худ гувоҳи он ҳастем ки агар пеш муроҷиати шаҳрвандон бисёртар ба кишварҳои ба хориҷи кишвар муроҷиат мекарданд, имрӯзҳо боиси қайд аст ва қаноатмандист ки бисёр давлатҳои кишварҳои ҳамсоя ва умуман аз дигар давлатҳо ба шаҳрҳои мо муроҷиат карданд, ба табибону мутахассисони мо омада муроҷиат карда дар ҳаминҷо муолиҷа гирифта барафтосанд. ҳамаи ин нишонаҳои самараи худи истиқлолияти давлатӣ мебошад. аз ҷумла чуноне ки таъкид намудед, пайдоиш ва
ворид намудани таҷҳизотҳои муосир, озмоишгоҳҳои нав, дастрас шудани он дастгоҳҳое ки барои фаъолияти худи табибонро, сифати фаъолияти табибонро беҳтар мекунанд, зиёд шуда истодааст. Яке аз чунин пешравиҳо ин барои ман бисёр фахр аст. Ин албатта бинои чорашонаи беморхонаи мо мебошад ки пурра ба куллӣ таъмир гардид ва асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон таъкид намуданд ки дар ҷумҳурӣ ин ягона муассисаест ки ба чунин сатҳ расидааст. Албатта ғайр аз ин дар мавзеи беморхона нуқтаи ёрии таъҷилӣ низ пайдо шудааст ки он низ бо таҷҳизоти муосир муҷаҳҳаз гардонида шудааст. Яъне ки дар он ҷо аллакай марказ пайдо шудааст ки аз як ҷо фаъолияти тамоми мошинаҳои ёрии таъҷилии шаҳрро танзим мекунад. Гуфтаниҳо бисёр дорам, махсусан агар гирим оид ба солимии модару кӯдак, ба умуман саломатии наврасон бисёр аҳамияти калон дода шуда истодааст ва ман ҳозир нигоҳ кардам инҷо олимон ҷавонон аз ҳисоби ҷавонон рӯз аз рӯз зиёд шуда истодааст, ҳамчунин дар соҳаи тандурустӣ низ бисёр табибони ҷавон ҳозир хонда омада унвонҳое гирифта фаъолияти навро ба кор монда, махсусан бар таъкид кунам агар дар маркази бемориҳои дилшиносӣ, маркази саратоншиносӣ ва ғайраҳо ин хел марказҳо зиёд шуда истодааст ки ин боиси хурсандист ва бовари комил дорам ки ҷавобан ба ин пешравиҳо кормандони соҳаи тандурустӣ боз ба дигар комёбиҳо низ муваффақ мешаванд. бошад, ташаккур, саломат бошед. хуб, марҳамат, андешаи шумо чи ҳамчун як нафар намояндаи ана ҳамин соҳае ки масъули тандурустии хуб аҳолӣ ҳастед, ба кадом муваффақиятҳо ноил гардида истодаед? Марҳамат. дар ин муддат гуфтан мумкин ки мо аз замона оқиб намондаем ва мутахассисон соҳаи тандурустӣ рӯз ба рӯз ва сол ба сол худро ташаккул дода, илми худро баланд бардошта, марказҳои шахсӣ ва марказҳои хурди давлатӣ ташкил карда, дар он ҷо таҷҳизотҳои нави муосирро насб карда барои мардум, барои халқи худ хизмат карда истодаем. чуноне ки ман гуфта метавонам, мо ҳоло якчанд ташхисҳои даровардагӣ бисёртар карда истодаем ки дар давраҳои шӯравӣ ин ташхисҳо дар сатҳи давлатҳои шӯравӣ карда намешуд. дар ин чизҳоро навоварӣ дароварда барои сатҳи саломатӣ, баландбатони сатҳи саломатии аҳолии худ ин чизҳоро ба роҳ мондаем. акнун барои пешрафти соҳаи ҳамин тандурустӣ ба хусус тибби хусусӣ тамоми шароиту имкониятҳо фароҳам аст ва ҳама ҷиҳата дастгирӣ ёфта истодааст? албатта тамоми ваҳои клиникаҳо, яъне марказҳои ташхиси табобатӣ ки хусусӣ ҳаст, айни ҳол бисёр ҳастанд ва онҳо хизматрасони худро ба аҳли халқи мо хизматрасони худро расонида истоданд ва ҳамаи ин дастовардҳо аз маҳсули истиқлолияти мо мебошад ва ин ҳамаш ба мо муяссар гардонидааст ки мо метавонем ба озодӣ ваи худамо пеш равем. яъне барои фаъолияти озодонаи шумо ягон монеае нест? монеае нест ва ҳатто мо бисёртар дастгирии ҳукумати худро ҳис мекунем. саломат бошед, ташаккур. тамошобинони азиз, ба дигар шабака пайваст нашавед. ҳамагӣ чанд дақиқа бахши реклама. ин токшоуи печтоби замон аст ва мавзӯи суҳбати имрӯзаи мо бахшида ба 31-умин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон буда мавзӯъро самараи соҳиб истиқлолӣ унвон гузоштем. инак барномаро идома медиҳем. олимони ҷавон як қатор имрӯз дар барномаи мо хуб нишастанд, иштирок мекунанд. аз муваффақиятҳои худ ёдовар шавед. ташаккури зиёд. аслан имрӯз мо занон, ҷавонон ва ҳамаи онҳое ки дар даврони соҳиб истиқлолии кишвар кору фаъолият мебарем инсонҳои хушбахтем. зеро саодати давлатдориву миллатташаккулдиҳии пешвои миллати хешро ҳамнафасу ҳамрадифем ки қабл аз ҳама бояд шукргузорӣ аз чунин фазои суботу осоиштаи кишвар намуд ки имрӯз мо шоҳид ҳастем ки чӣ қадар давлатҳои абарқудрат дар орзуи чунин давлати соҳибистиқлол мебошанд.
имрӯз чӣ хел ки шумо дар боз зикр намудед дар даврони соҳибистиқлолии кишвар ки имрӯз мо дар арафи 31-умин ҷашни истиқлолияти давлати худ қарор дорем бисёр ба дастовардҳои муҳим ноил гардидем дар тамоми соҳаҳо бевосита мана имрӯз дар бораи соҳаи тандурустӣ соҳаи маориф соҳаи меҳнат соҳаи ҳуқуқ аз ҷумла соҳаҳои дигари иҷтимоӣ ки мо ба дастовардҳои муҳим ноил гардида истодем ин пеш аз ҳама албатта дар самти фаъолияти ман низ ин дида мешавад масалан пешвои миллат мо воқиф ҳастем ки бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии тоҷикистон ба ҳар як хонадони тоҷик китоби тоҷиконро ҳадия намуданд ки ин бевосита асари безаволи тоҷикони аллома бобоҷон ғафуров имрӯз ба мо имкон медиҳад ки гузаштаи хешро якбор омӯзем зеро дар яке аз вохӯриҳои худ пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо олимони ҷавон соли 2020 таъкид намуданд ки беаҳамиятӣ нисбати таърих расму оин гузаштагони худ ин беаҳамиятӣ аз он дарак медиҳад ки нишонаи марг аст ва аз ин лиҳоз имрӯз бояд ки мо ин китоби тоҷиконро пурра аз худ намоем ва фарзандони худ дарси ибрат бошем ва бояд онро ҳамаҷиҳата барои ояндаи фарзандони хеш мерос гузошта тавонем зеро ба таърих рӯй ниҳодан ин нишонаи содалавҳона нест яъне тақвият бахшидан ба рӯҳи созандагӣ аст албатта мо воқиф ҳастем ки озодӣ сарҳадҳои манфӣ мусбӣ ҳам дорад лекин кӯшиш намоем ки озодиро танҳо аз ҷиҳати мусбӣ барои беҳтар намудани сатҳи ҷаҳонбинии маънавии фарзандони хеш ва соҳибкасб гардидан ва оянда ба ҷомеаи худ хизмат расонидан тарбият карда тавонем. Ташаккур, саломат бошед. Хуб, марҳамат. Кадоме аз шумоянд имрӯз боз олимони ҷавони мо дар ҷодаи илм ба кадом муваффақиятҳо ноил гардида истоданд? Маҳз дар давраи анами соҳибистиқлолӣ кадом дастовардҳоро соҳиб гардида истодаед? Дар давраи соҳибистиқлолӣ солҳои охир барои иҷроиши корҳои илмӣ омӯзгорони олимони ҷавон ҳама шароитҳо муҳайё карда шудааст барои гузарондани экспериментҳо озмоишҳо ки барои кори илмӣ зарур аст ва солҳои охир хеле олимони ҷавон рисолаҳои илмӣ худро ҳимоя намуданд ва ин нишон медиҳад ки сатҳи саводнокии ҷавонон баланд шуда истодааст ва вақте ки олимон зиёд шуданд дар ҷомеа албатта мутахассисон зиёд мешаванд ва дар натиҷа тоҷикистони азизамон ба пеш меравад. ман ки дар донишгадии политехникии донишгоҳи техникии тоҷикистон ба номи муҳаммад осимӣ дар шаҳри хуҷанд фаъолият мекунам барои олимон аз он ҷумла стипендияҳои хеле хуб ҷорӣ шудааст ки то ки олимони ҷавон ба кори илмӣ машғул шаванд ва комиссияи олии аттестатсионӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон ташкил шудааст ки олимони ҷавон ба ҳар давлатҳо сарсон нашаванду дар худи тоҷикистони азизамон рисолаҳои номзадии худро дифоъ кунанд ва мо танҳо аз мо ҳамин талаб карда мешавад ки агар ба гузаштагонамон назар кунем мо тоҷикон хеле олимони зиёд доштем ки саҳмашон ба тамоми башарият расидааст чӣ хеле ки агар қайд кунем аз алхоразмӣ сар карда абу али ибни сино дигарон ки бисёр илмҳоро асос гузоштаанд дар асри 10 аллакай як шохаҳои илмро асос гузоштаанд ки ва имрӯз яке аз соҳаҳои пешрафти замони имрӯз шудааст. Масалан гирем алхоразмӣ дар асри 10 алгоритмро илми алгебраро асос гузоштаанд ки имрӯз технологияи иттилоотии замони ҳозира аз ҳамон алгоритми асосгузоштии алхоразмӣ пеш рафта истодааст ва мо имрӯз бо пуррагӣ гуфта метавонем ки асосгузори технологияи иттилоотию ҳамин пешрафтатарин соҳа ҳамин олимони тоҷики мо буданд ва мо олимони ҷавон бояд пайрави ин гуна бузургонамон бошем ки боз обрӯи эътибори миллати тоҷикро дар арсаи байналхалқӣ муаррифӣ кунем. Мо олимони ҷавон бояд кӯшиш кунем ки ҳамон олимони гузаштаамонро боз муаррифӣ карда масалан синои замони худ бошем, алхоразмии замони худ бошем. Ташаккур, саломат бошед. Марҳамат. Истиқлолият ба шумо чӣ дод? ташаккури зиёд. ба шарофати истиқлолият имрӯз тоҷикистон бо 180 давлати ҷаҳон муносибатҳои дипломатӣ барқарор кардааст. имрӯз тоҷикистон аъзои фаъоли созмонҳои байналхалқӣ мебошад. имрӯз тоҷикистон
با تشبس‌های خود در عرصه جهانی دستگیری خود را یافتند. از جمله در ساحه آب سلسله تشبس‌های جمهوری تاجیکستان از طرف سازمان ملل متحد یعنی دستگیری یافتند. و غیر از این تاجیکستان چندین میزبان تشکیلات‌های بین‌الخلقی از جمله سازمان همکاری شانگهای، سازمان اهنامه امنیتی دست جمعی، روند استانبول قلب آسیا در سالهای آخر به ذمه خود داشت. دانشکده ما باشد اگر با 70 دانشکده های دولت های مترقی کرده همکاری سودمند میکنند. در سال 2021-2022 دانشکده ما توانست دانشجویان، مگسترانتان و اسپیرانتان را 26 عموما تعدادشان را به دولت های اروپا برای مبادله دانش و علم فرستاندند. از جمله 30 آموزگاران و کارمندان به دولت های اروپا فرستاده شدند. و اونها باز برگشته در وطن خدمت میکنند همچون متخصصی این هم ثمره استقلالیت می باشد. این هم باشد برای بین المللی گرداندن روند تعلیم می باشد. من خود باشم در سال 2019 عالمی جوانی دانشکده گشتم. سال 2020 صاحب استیپندی رئیس ولایت گشتم و در آزمون ها اشتراک کردم. آزمون ها بریده به شهر مسکو سفر کردم. در اونجا هم باشد برآمد کرده تاجیکستان رو معرفی کرده بودم. این همش ثمره استقلالیت، محض استقلالیت بود که چنین ما توانستیم فرهنگ تاریخ خود را به جهانیان نشان دهیم. تشکر، سلامت باشید. سمت سیاحی کشور امروز عین حال در کدام پایه قرار دارد؟ واقعا هم اگر به دیروز و امروز نگاه کنیم یگان پیشروی را ما بر علا احساس کردن ما ممکن است یا اینجا باز حالتهایی هست که ما سریعا باید جداً یا جدی‌تر اندیشه کنیم تا که واقعا هم همین ساحه رشد کنه؟ وقتی که درباره ساحه سیاحی میگوییم استاد یک چیز عجیبه گفتن که به ساحه ما تعلق زیاد دارد. این هم صلح و ثبات و امنیت. اگر همین سه فاکتور نباشد یگان توریست همین دولت به نمی بیاد. فکر کنید که اگر دولت های همسایه ناتنج باشد علاقه وای ها فکر اندیشه روام همون دولت به یا نروام رو فکر میکنند. خدا و شکر که همین دولت ما یکی از وقتی که درباره امنیت میگه صلح و ثبات میگویند خارجیان وقتی که ما پرسش میگذارانیم یا خودشان نمایش میکنند تاجیکستان را یکی از اهمیتش زیادترین دولت میشناسند. وقتی که همین خوجم هم میگرده ساعت 11 شب یا قریب که 12 شب هم خارجی ها میگردند یا اینکه همین خالتهاشان را به قول سیاحان گردشان به برداشته میگردند. وقتی که درباره توریسم یا سیاحی تاجیکستان میگوید یکم معرفیگری تاجیکستان این جناب عالی همونجا میرن تاجیکستان رو معرفی میکنن تاجیکستان با واسطه جناب عالی شناخت. دومین معرفیگری همین دولت این سکتر سیاحی. وقتی که سیاحان میبیایند درباره زیبایی تاجیکستان ما نمیگویم همه علاقه میشناسند جایهای موضعی تاریخی رو میدونند میبیایند هم صلح و ثبات میگیرن هم زیبایی دیگه تاجیکستان میبرن کوهسار هم تاریخ و هم فرهنگ میبینند رفته نه کم از 7 کسب تعریف میکنند. سال آینده با همین زیاده 7 کس میبینند و اینه ببینید که تاجیکستان رو با واسطه سیاحی علاقه چقدر دولت ها میشناسته شدند. این هم اعلان گردیدنی گوییم برای پیشروی ساحه تاثیر خود را رسانیدگی سالهای رشد سیاحی سالهای رشد سیاحی هنرمندی و دهات گوییم اگر این هم استراتژی رشد سیاحی تا سال 2030 مثال تاثیری مثبت خود را رساند. حالا زیاد از نمایند شهروندان 52 دولت بی روادید به تاجیکستان آمده میتوانند. این هم یک دستاورد. این من درباره اتحاد شوروی گفتن نمیخوام. این هم تاریخ است. البته تاریخ رو ما نباید فراموش کنیم. پیش اگر ما یک قسمی دولت شوروی شناسند حاضر ما همچون دولت صاحب استقلال میشناسند. این هم در آینده من باوری کامل دارم که تاجیکستان همچون یک دولتی سیاحی با بیشتر شناخته می شود برای اینکه ما همه ذمه داریم برای این چونکه لیکن ما باید فکر کنیم که دولت‌های همسایه همچون دولت‌های برادری باشند هم در ساحه سیاحی و دیگر سکتورها ما رقابت پذیر هستیم.
ما همین رو فکر کرده یک پیشروی هم با فکر کردن مدکار. بله نکنن همینجا یک چیزی دیگر رو از خود شما پرسیدن پس از اندیشه شما در همین ساحه به خاطر پیشرفت به خاطر رشد همین ساحه کدام مشکلی ها رو اولین درجه حساب میکنید تا که اون پیش از همه حل خود رو یافته باشد و بعدا شاید همین مانع ها برطرف میشه و دو ساحه باز پیشتر میره. اگر در داخل تاجیکستان گوییم یگان معما نیست. ما اصلا عادت کردیم که در ساحه سیاحی یگان معما نیست برای اینکه همه شرایط مهیا کردگی هست معماهایی که از ما وابستگی ندارد. این هم کووید 19 بود که همین خیلی ساحه سیاحی تاثیر کرد که زیاد از 95% حسابی که تاثیر کرد گوییم توریسم قریب که در حالتی مدیکا میگن در حالتی کوما بود. حالتهای سیاسی بیرون از تاجیکستان تاثیری منفی خود را رسانیده میتواند. همچون اگر قانونگذاری گوییم اگر همین خیلی قانون ها رو مهیا کرده موندن که فقط ما همین سکتر سیاحی کار کردن بوده. اصلا گریدگر ما بعضن وقت این منتالیتیت گوییم یا یگان چیزی که بسیاری وقت معما رو جستجو میکنیم لیکن همون درهایی که امکانیت هایی که هست بسیار همونو کشاده کار کردن بوده. وقتی که خودش سیاحان به خوجند میبیاین آنها وقتی که توشکند رو دیدگی الماتو چون که سیاحان یک خودی تاجیکستان نمیبیاند و یک چند دولت یک بار دیده میرون. وقتی که خوجند میبیاین میگویند که خوجند یک سیمای دیگر دارد. وقتی که به مرکزی خوجند مینگرید همین مهمانخانه سخودیان از نو خیلی که احیا شد و نامش سخودیان شد و وقتی که به درونی همین مهمانخانه میدروید وقتی که همین فایش رو میبینید که همونجا یک لحظه های یک فرسک هایی که از پنجگند قدیمه یافت شدند و همونجا سخودیان رو نشان میدهند این یک به تاریخ یک در آوردن نمایشی میکنند. البته سخودیان از یک آینه حسابی که خوجند بود این یک تاریخی خوجند بود و وقتی که ما مهمانان رو به سخودیان جایگیر میکنیم وقتی که وای ها میبینید یک از بسیار استاد گفتن که تلفن ها دارند وقتی که چهارم پنجم ششم آشانه وقتی که مهمانان جایگیر میشوند و از آینه سحر وقتی که صبح میبرایند و دریای سیر رو میبینند کوه رو میبینند وقتی که آفتاب برا رو میبینند یا آفتاب درا رو میبینند و لحظه های ناتکرار همون کامپلکس رو وقتی مرکز خوجند رو که وقتی که میبینید باغ کمال خوجندی خودش موقع جایگیر خود موقع جایگیر شویش یک عجایب است. دقت جلب کنه وقتی که سیاح میبیاید با چی در کار مرکز باشد میرد یک خوراک های طعام های ملی بالذات رو میخورد وقتی که میبینه باغ کمال خوجندی یک جنت به درآمدگی باره میبیند وقتی که وای میبیند قلعه خوجند رو میبیند واسه دیداسیم که من گفتیم که استقلالیت چی آورد من حاضر درون قلعه خوجند ببینیم اونجا یک قسمی حربی بود حاضر گرفته درونش به محله خوجندی رو احیا کرده جایگر کرده است ریگستان رو تشکیل کرده است همین برای کی برای سیاحان این یک من یک چیز رو گفتنی هستم اینا میوه استقلال خوجند یک اثر وقتی که تیراز جهان گفت و وقتی که یک روزی که دیگه خوجند ات پریکریاستک سیویلیزاسیون میگویند در حقیقت خوجند به هم تو از مشکلات و موفقیت شما در این دوره خب مرحمت اگر یادآور میشدید با این نوبت گرفتنی وقت مرحمت خیلی که اینجا اشتراکچیان چهاربینی امروز ذکر نمودند در حقیقت دستاوردها از جمله ثمره استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان دوامی 30 سالی سپری گردیده در تمام ساحه‌های خواجگی خلق از جمله صنعت و فرهنگ نیز نظر رس است. من حاضر میتوانم تنها در مثال شهر باستانی خوجند آن دستاوردهایی که تا استقلالیت نبود بعد از آن مثلا در علایقه گفته گذارم چون که اینجا جوانان حضور دارند نسل نورس حضور دارند که اینها در هر صورت با اون گذشته نچندان دور اینقدر از نزدیک آشنا نیستند دوری شوروی و ما اینو میدانیم خوب میدانیم در خاطر داریم. من در شهر باستانی خوجند یکی از اولین دستاوردهایی که
ба вуқӯъ пайваст як воқеаи фарҳбахши барои аҳли ҳунари эҷод буд. ҳамин омӯзишгоҳи мусиқии ба номи Содирхон ҳовизи шаҳри Хуҷанд аввал статсияи омӯзишгоҳи санъат, баъдан статсияи коллеҷи санъати ба номи Содирхон ҳовизи шаҳри Хуҷандро гирифт ва аллакай берун аз доираи ҳунаромӯзонӣ дар самти мусиқӣ дигар намудҳои ҳунарҳои бадеӣ аз ҷумла кандакорӣ, наққошӣ, муҷассамасозӣ, санъати тасвирӣ ин чизҳо набуд коллеҷба. Санъати рақс ино ҳамаш нав ташкил шуд ва мо дидӣ содем ки тамоми чорабиниҳои бузург намоишҳои театркунушии анами зиёда аз 10 соли охир ба анаминҳо тамоми дастпарварони ҳамин муассисаҳо хизмат карданд, ҳам чорабиниҳои фарҳангӣ ва ҳам баргузории намоишҳои маҳсулотҳои ҳунармандӣ ва ҳам дар шаҳри Босони Хуҷанд, берун аз шаҳр, дар пойтахти ватани азизамон ва берун аз он дар хориҷа низ аҳли ҳунару эҷода ба таври арзанда маърификардӣ соданд. ва як чизи дигар ки дар шаҳри Бостонии Хуҷанд ба шарофати анами соҳибсолии кишвар, ба шарофати рӯй овардан ба таърих, ба гузаштаи пурғановати миллати созанду бунёдкори тоҷик ду хона осорхона, ин ҳам бошад хона осорхонаи расмии ҳоҷи Юсуф Мирфаёзов ва ҳамчунин хона осорхонаи этнографии Эргашбои бача ки ман онҷо имрӯз масъулияти роҳбариро ба дӯш дорам ташкил карда шуд ва чӣ хеле ки мо медонем ҳам Эргашбои бача, ҳам ҳоҷи Юсуф Мирфаёзов шахсони воқеӣ, шахсони таърихӣ мебошанд барои шаҳри Бостонии Хуҷанд, барои вилоят, барои кишвари азизамон, барои рушди он ҳар дошонам дар вақташ дар ҳамон солҳои то инқилобӣ ва аз инқилобӣ хизматҳои бузург кардагӣ. ҳамчунин чӣ хел ки медонем дар соҳили рости шаҳри Бостонии Хуҷанд дар заминаи собиқ масҷиди ҷомеи Нури Ислом баъд аз навсозӣ ва таъмиру таҷдиди тоза мактаби санъати бачагонаи рақами 4 ба фаъолият шурӯъ намуд ва мо медонем ки 3 сол инзониб дастпарварони анамин мактаб ва ҳамчунин аҳсоби устодону омӯзгорон дар кулли фестивалҳо аз ҷумла озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман иштирок намуда дар даври шаҳрӣ бо ғолибият дар даври вилоятӣ ва баъд аз он дар даври ҷумҳурӣ низ иштирок карда яъне ба роҳи гирифтани ҷойҳои ифтихорӣ сазовор гардидам. бисёр хуб. Тамошобинони азиз, ба дигар шабака пайваст нашавед. Инҷо як лаҳзаи реклама. шумо ток-шоуи печтоби замонро тамошо карда истодаед ва мавзӯи суҳбати имрӯзаи мо самараи соҳибистиқлолӣ аст. инак барномаро идома медиҳем. ду давраро шумо муқоиса карда метавонед, замони шӯравӣ ва имрӯз давраи соҳибистиқлолии кишварро. Воқеан ҳам дар кадом давра имкониятҳо бештар буд барои рушди ҳамин соҳаи варзиш? албатта имрӯзҳо ҷавонони имрӯза, наврасон ва кӯдакони имрӯза хеле хушбахт мебошанд, зеро ки маҳз бо дастгирии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон мебошад ки имрӯз дар тамоми саросари кишвари азизамон толорҳои варзишӣ, иншоотҳои варзишӣ, гуфтам мумкин қасрҳои варзишӣ бунёд ва сохта ба истифода дода шуд истодааст. албатта ин ҳама аз сулҳу субот, тинҷи оромӣ, маҳз бо шарофати ваҳдату истиқлолият мебошад ки бевосита имрӯз мо аз он хурсанд мебошем ки аз солҳои пештара дида ҷавонони имрӯза хеле ҷалби бисёр ба соҳаи варзиш доранд ва чӣ хеле ки мегӯянд наврасон, кӯдакон ва ҳатто дар ин ҷо калонсолҳо ҳам низ дидан мумкин аст. сафи онҳо ҳам зиёд шуда истодааст. албатта ҳамагон медонем ки саломатӣ ин аввалин дариҷа аст ва чӣ хеле ки мегӯянд варзиш ин гарави саломатист, саломатӣ ин гавҳари ноёб ва бебақо аст. варзишгарони мо имрӯз ба мусобиқаҳои ҷаҳонӣ низ роҳ ёфта истодаанд, дуруст? албатта. хуб инам муваффақияти онҳо аст дар ин давра ва воқеан ҳам онҳо дастгирӣ меёбанд ва рушд мекунанд. дуруст тасдиқ мекунед? албатта дар соҳаи варзиш ҳам низ хело
пешравиҳо бисёр аст. биёед бо шумо суҳбатро идома медиҳем. Мирзо Далер, шумо варзишгар ҳастед ва дар баробари ин худ устод ҳастед ки садҳо нафар варзишгаронро тарбия карда истодаед дар намуди варзиши ушу, дуруст? Анакун як савол, вақте шумо ба мусобиқаҳои байналхалқӣ мебароед, вақте ғолиб мешавед, суруди миллӣ садо медиҳад, парчами миллӣ боло парафшон мешавад, чӣ хел эҳсосот шуморо фаро мегирад дар ҳамин гуна ҳолат? خلاص گفته می شود که همه کوشش ها و زحمت های آن ورزشگر دختر طوری سالهای زیاد در تالار ورزش آن نتیجه آن زحمت های زیادی که طوری سالان می رسند همون میگن جای افتخاری ورزشگران است که هنگامی بلند برداشتن پرچم جمهوری در عرصه های بین المللی جهانی و در مسابقه های بانفوذی بین المللی، یعنی که ما گفته میتونیم که نسبت به دیگر ساحه‌ها بسیارتر ورزشگران به دیگر مملکت‌ها سفر بر می‌کنند. به مثال گفته میشه که یک فدراسیون ما در دوام یک سال 5-6 دولت‌های خارجی سفر کرده. به فکرم همین ورزش و صنعت سرحد هم نداشت داغستان در همه دور زمان واقعا هم کوشش به پیشروی داشت. یعنی دیده ایستادیم که چندین فدراسیون‌های جمهوری تاجیکستان چندین نمودهای ورزش در دوام یک سال زیاده از 150 تا 300 مراتب به هر گونه دولت ها سفر کرده، در آنجا پرچم جمهوری را بلند می‌بردارند و تاثیر این هم هست در رشد سیاحی گفته میتونم. برای آنکه ما در پیش در آخر ماه اکتبر در همین شهر خوجند مسابقه جام کشوده آسیای مرکزی یعنی که تشکیل کرده ایستاده. در اینجا یعنی که دسته ها از فدراسیون روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان و این حال باشد از آذربایجان نیز دسته ها آمادگی دیده ایستادند که تا که در اینجا آماده یعنی که رقابت پذیری کنند. و یک فدراسی ما یکی از فدراسی اوشو یکی از فدراسی پیشرفته به حساب میاد در ساحه ورزش، برای آنکه همین دسته یکیچنی شهری خوجند در تمام آسیا در مقام جای هفتم است. نبینید که در آسیا چندین دولت‌های پیشرفته هست، چندین دولت‌های هستند که یعنی که به هم دستگیری مالیوی خیلی بلند دارن و هم دستگیری اینکه تالارهای زیبایی زمانوی دارن. یعنی که چیزی که میدونیم شرایط خوب هم با ورزش اینقدر هم یعنی که مسئولیت نمیدیم، برای آنکه هر ورزشگر کمتر باشه گردنقوس میشه. از همین سبب هم هر گونه ساحه ها به خود مناسب مشکلی های خود را دارد و به اون مشکلی ها این که میگن موتیواسیون است که پیشروی ها میبرد. همون با این ما نیز در این شهر خوجند تالاری ورزشی خود در این استادیوم 20 سالی داریم. طوری 12 سال فعالیت ما 5 سال اخیر در مقام آسیای مرکزی باشه مقام جای اول هست، یعنی دسته ما و تمام آسیا باشه جای هفتم است. یعنی که حاضر باشد ما نیز این جای خود رو از دست نداده ایستادیم. پیشروی خیلی زیاد داریم و ما نیز از فدراسیون روسیه یک چند مدال های طلا آوردیم و نیز در همین جا آنها خود گفتن که شما ورزشگرانی دارید که در سطح بلند است. یعنی ما یک دولت های شما رایید یک بینیم چه شما فقط 7 نفر 10 نفر ورزشگری بهترین دارید یا که 100 نفر 80 نفر ورزشگری بهترین دارید. همین سبب شد که آنها گفتن شما طول آخری سالها در همون تاجیکستان یک مسابقه بین المللی تشکیل کنید. ما نیز با تمام دسته های خود در آنجا سفر کرده با مسابقه شما اشتراک کرده یک دولت های شما سرگشت میکنید. بسیار خوب، بسیار عجیب، موفقیت میخواهیم. سلامت باشید، تشکر. اکنون معلمه عزیز، واقعا هم از سیاست پیشگرفته حکومت مملکت که یکی از سمت‌های آن واقعا هم همین یتیم پروری خب پیشوای ملت است که سری آنها رو سله میکنند و واقعا هم از حال و احوال آنها همیشه که با خبر هستند و هر باری که مثلا تشریف مهمانان عالی قدر مخصوصا با ولایت سوغد خود شهر خوجند است، ما میبینیم که اینقدر یتیمان رو نوازش میکنند، پرستاری میکنند و در خانه کودکانی که اونجا شما فعالیت میکنید واقعا هم نمیگذارید که یگان نفر کودک بی توجه ماند، درست؟ و مخصوصا همین دوام 31 سال اخیر شاید شرایط شمایان باز هم روی به بهبودی آورده است. مرحمت از موفقیت های خود گویید. رحمت، تشکر زیاد. من که در مؤسسه دولتی کار و فعالیت می نمایم
بسیار توجه جناب عالی نسبت انمین کودکانی یتیم و بیپرستار کودکانی دارای معیوبیت داشته بسیار می باشند و دائما شرایط ها در همین مرکز ما روز به روز بهتر می گردد و کودکان در محیط سالم و سازگار تعلیم و تربیه می یابند و هر یک شهروند جمهوری تاجیکستانی عزیز ما شکرگزار از آن باشد که در یک دولت صاحب استقلال دموکراتی حقوق بنیاد زندگی شایسته دارد و جواباً به این غمخواری های پیشوای معظم ملت تاجیک هر یک ساکن جمهوری عزیزمان باید کوشش نماید که تاجیکستانی عزیز ما از امروزه دیده آبادتر و زیباتر گردد و دوسترویکانی ما مرکز ما در روحی و تندرستی افتخار ملی ارزش‌گذاری به ارزش‌های معنوی خلق تاجیک تعلیم و تربیه یافته در آینده در پیشرفت جمهوری عزیزمان تاجیکستانی صاحب استقلال سهم ارزنده خود را گذارند. شکرگزاری آنم که در دوره استقلالیت به دنیا آمدم و حالا نعمت استقلالیت برای من آن است که من گیرنده استیپندی رئیس ولایت و هم گیرنده استیپندی تاجیک مطلوبات در سال جاری شدم و یک چند گیرنده دیپلم و جایزه ها افتخارنامه ها سپاسنامه ها گردیدم. آفرین، چه خیلی شد که شما همه این عنوان و سپاسنامه ها رو سزاوار گردیدید؟ بله، من در عین حال دانشجوی کورس 3 هستم، در دانشگاه تحصیل میکنم و در سال جاری گیرنده استیپندی رئیس ولایت گشتم که آن از 3 دوره عبارت بود و گیرنده استیپندی رئیس تاجیک مطلوبات گشتم که آن با 2 دوره عبارت بود. البته آزمون ها را خوب گذراندم و گیرنده استیپندی گشتم و در خود دانشگاه یک چند المپیاده ها و سمینارها میگذراندن که به آن اشتراک کرده و از آنجا افتخارنامه، سپاسنامه، دیپلم ها را گرفتم. همه این از چه شهادت می‌دهد؟ البته از نعمت استقلالیت شهادت می‌دهد. همه این چیزها در استقلالیت جمهوری تاجیکستان همگی 31 سال شده باشد، هم این در طول این دولت ما زیاده از 180 دولت مناسبت‌های دیپلماتی و با 30 دولت دنیا کنسولگری ها دارد و روابط دارد که همه دولت ما را میشناسند و این است نعمت استقلالیت. در دوران استقلالیت 4 هدف بزرگ که به سازمان ملل متحد از طرف اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در ساحه آب که از منبرهای سازمان ملل متحد برآمد میکنند و این است که تمام دولت دنیا دولت ما را میشناسند. واقعا از دستاورد ساحه‌های مختلف یادرس شدن این دیروز را فراموش نکردن و به قدر امروز رسیدن و به آینده استوارانه قدم گذاشتن است برای آنکه ثمره صاحب استقلالی را هر یک فرد وطندار و وطندوست به پرگی درک کند. خب چه باید کرد؟ ما درباره دستاوردها سخن راندیم. البته مسئله دستاوردها یک چیزی روشن و واضح است، یعنی امروز همه در حیات خودش این مسئله رو درک میکند. یکی از جهت‌های مهمی که امروز در مورد استقلالیت دولتی موجود است این مسئله تحکیم استقلالیت دولتی است. یعنی خود مسئله تحکیم بخشیدن استقلالیت یک دولت این یک مسئله همیشگی است. یک دولت، یک ملت باید همیشه هر یک دوره معین باید سری مسئله تحکیم بخشیدن استقلالیت خیش اندیشد، یعنی سری اون مسئله اندیشد که چگونه ما باید خودکفایی خود را بلند برداریم، یعنی چگونه ما باید امکان داشته باشیم که در ساحه‌های مختلف دولت خیش رو یعنی پرقوت‌تر گردانیم و چخیلی که از برنامه شما برمیاد، یعنی در اینجا یک اندازه یک دیدگاه ساحوی پیشنهاد کرده شد و از خود این برنامه برمیآید که مسئله تحکیم استقلالیت دولتی در شرایط تاجیکستان پیش از همه به ثبات سیاسی بستگی دارد، پیش از همه به رشد اقتصادی بستگی دارد، پیش از همه به معرفت و فرهنگ بالای شهروندان بستگی دارد، پیش از همه به رشد اقتصادی و رشد تکنولوژی بستگی دارد و در شرایط امروزه ما رو ضرور است که در مورد تحکیم بخشیدن استقلالیت دولتی یک تحقیقات خیلی فراگیر گذرانیم. یعنی ما رو ضرور است که ساحه‌های مختلف خیش را آموزیم و در سمت تحکیم بخشیدن ساحه‌های مختلف رشد دولت باید اندیشیم که چگونه ما میتوانیم که استقلالیت دولتی خیش را باز مستحکمتر کرده میتوانیم. و به یک جهت اگر توجه
نماییم ما رو ضرور است که امروز بیشتر به ردبندی های بین الخلقی نگاه کنیم. یعنی تو اگر اندازه خودی متدولوژی مقایسه ما بعضی وقت کمتر یک اشتباه دارد که ما بیشتر وقت خودمون رو به یک زمان شوروی یا تو یک اندازه به یک دولت های مثلا مقایسه میکنیم که در آنها مثلا مشکل است یا در آنها نزاع است یا در آنها یک ناثباتی سیاسی است. یعنی در شرایط امروزه ضرور است که ما باید مقایسه خیش رو با دولت های قرار دهیم که یعنی در آنها رشد اقتصادی بیشتر دیده می شود یا آنها در ردبندی های بین الخلقی یک مقام سزاوار رو نایل گشته هستند. و در آخر در مسئله تحکیم بخشی استقلال دولتی یک جد رو ذکر نمودین هستم که امروز ما باید سری مسئله توانبخشی شهروندان باید زیاد اندیشه کنیم که چگونه ما می توانیم که شهروندان خیش رو در رشته های مختلف توانا سازیم، توان بخشیم. زیرا اکثری حالت رشد یک دولت از شهروندها وابستگی دارد. یعنی یک تزیس بنده این است که شهروند توانا همه وقت میتواند دولتی توانا سازد. از این رو باید در شرایط امروزه چی در مثلا اداره دولتی و چی در دیگر امورها ما باید سری همین مسئله توانبخشی شهروندان ما اندیشه کنیم که چگونه ما میتوانیم که این ظرفیت هایی که امروز هستند، یعنی جوان ها، متخصصان و قشرهای مختلف اهالی، یعنی چگونه ما میتوانیم که از هر یک ظرفیت استفاده بریم، هم برای بهبود یافتن زندگی خودی همون شخص و هم برای اون که در نوبت اون که زندگی خودش رو بهبود بخشد تواند که همون ظرفیت های داشتهش رو در رشد دولت و در رشد این ملت و در تحکیم استقلال دولتی استفاده کرده باشد. بسیار پیشنهاد عجیب شد. خود شما پیشنهاد اولین رو میدهید در همین سمت برای عملی نمودن برای پیاده ساختن همین ایده خود چی باید کرد؟ مسئله چه خیلی پیشنهادها دارید توانبخشی؟ مسئله توانبخشی مسئله توانبخشی اگر ما مثلا در مسئله توانبخشی اندیشه کنیم، پیش از همه باید ساحه معارف، یعنی ساحه معارف باید توجه خیلی زیاد شود، زیرا همون توانبخشی یک انسان از همون باغچه سر می شود، از باغچه سر می شود، بعداً توسط مؤسسه‌های تحصیلات میانه و بعداً در دانشگاه و دانشکده ها ادامه می‌یابد که وقتی که یعنی باید چنین حالتی وجود داشته باشد که وقتی که یک نفر از دانشگاه‌های ما رد می شود یا از مکتب میانی ما رد می شود باید یک نقشه زندگی کامل داشته باشد، یا وقتی که از دانشگاه رد می شود باید همچون یک متخصص نه تنها در حدود تاجیکستان بلکه در سطح بین الخلقی، یعنی جوابگو به معیارهای بین الخلقی، همچون یک متخصص، همچون یک صاحب کسب، همچون یک نفری که می تواند که هم زندگی خودش رو آسایشی گرداند و هم می تواند که در پیشرفت یک دولت، یک جمعیت سهمگذار باشد. تشکر، سلامت باشید. باز پیشنهاد برای در جنب است استاد. در اینجا میشه فکرهای مختلف و جالب دقت گفته شد. در حقیقت ما وقتی که آیده معماهای و دستاوردها سخن میرانیم باید قشر معینی جامعه را در نظر داشته باشیم. در سخنرانی خود پیشوای ملت قد نمودند که 40% اهالی جمهوری تاجیکستان ما اینها تا 37 سال می باشند. اگر نگاه کنیم ما گفتیم من قد هم شد 10 میلیون نفر اهالی رسیده باشه، مگر 70%شان اینها جوانان است. زیاده از 2.5 میلیون خوانندگان امروز به درس شروع نمودند، از آنها 272,000 نفرشان یکمین مراتب صنفی یکم آمدند. این معما است که ما باید به همین نگاه کنیم. تا سن 17 ساله شدن بعد اکنون نگاه کنید برای صحت آنها معما بواسطه این ما نظر افکندن رو مدکار به همین طریق در آنجا هم قید کرد که در آینده ما باید برای رشد سیاحی عقیده همین جوانان خود را وسیع کردن، یعنی فعالیت سیاحی را بیشتر به راه ماندن لازم است که جوانان ما تا توانند که از تاریخ نیاگان خود ما، از تاریخ محیط اطراف شناس شده ایستاده فکر و عقیده های پیشبری خود را چه بیان کرده باشند. البته من اطمینان کامل دارم که همکاری کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتیک تاجیکستان با برنامه پیشتاب زمان این یک تکانی می شود برای در روحیه و تندرستی سازندگی بنیادکاری پیش بردن
قشر جوان جامعه ما که آن هم همین هدفهای اساسی پیشبرد تاجیکستان را در عرصه بین‌المللی ما گواهی داده می‌دارند. ما در این عرصه بسیار کامیابی‌ها داریم. یک مثال عادی را میگویم، در دانشکده اقتصاد و سودا در همین سال خانشی گذشته زیاده از 30 نفر جوانان ما سفرهای خارجی داشته در برنامه‌های بین‌المللی فعالیت خود را بردند. 22 تا معلمان، 22 نفر استادان ما باز آموزی خود را تشکل دادند و آن امروز دوام دارد. 15 گروه زبان انگلیسی ما داریم که فرزندای ما و شما تام به زبان انگلیسی آموخته ایستاده در بازار بین المللی مهنت خریداری خود را دارند. البته چون که استو قاید نمودند، هر یک انسان پیش از اون که به حیات خود نگرد باید یک مقصد داشته باشد و جوانانی که امروز همه شرط و شرایط دارند. یعنی این البته استفاده از شبکه‌های اینترنتی، این البته اون دستاوردهایی که ما داریم در حقیقت از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان بسیار پیشنهادهای خوب داده شده است. از همین سر کرده دسترس شوی خودی کتابی باباجان غفوروچ خیلی تاکید نمودن، پیشروی در ساحه مخصوصا معارف خیلی که استاد قاید نمودن. در حقیقت این همش شرایط هست. اکنون همین تربیه فرزندان رو کردن در کل که همشون در پیش خود مقصد مونند و با این مقصد نایل شوند. یعنی که بعد از ختم یگون دانشگاه، بعد از ختم مکتب باید که با یگون در آینده رسیدن به یگون چی سطحی بلندتر باید که اونها رو تربیت کنیم در همین حالت، در همین روحیه. برای من باوری کامل دارم که در آینده همین مسئله ها حاضر دور به همین مسئله قربانی رفته ایستاده است و فکر میکنم باید که همین مسئله خودش پایه پیشروی خود جامعه ما می باشد. خلاصه من با استاد راضی هستم که شهروندان توانا دولتی توانا را می سازند. پرینسیپی دولت یا اینکه رهبریت همیشه در کار. فکری من همین. саломат бошед. ташаккур. тамошобинони азиз, барномаи имрӯзаи мо дар ҳамкорӣ бо кумитаи иҷроияи ҳизби халқи демократии тоҷикистон дар шаҳри хуҷанд таҳия гардид. агар мо ба пуррагӣ дастоварди давраи истиқлолияти давлатии ватанамонро ёдрас карданӣ бошем, соатҳо камӣ мекунад. вақт ва таърих довар аст ки ин тинҷиву осоиштагиву ободӣ ва тараққиёти давлат зина ба зина ва марҳила ба марҳила давоми 31 соли истиқлолият пеш рафт. боқӣ назарро нек кун то нек бинӣ гуфтанд. боварӣ ба ояндаи дурахшон албатта моро ба мақсад мерасонад. меҳмонони азиз, ба ҳамаи шумо барои иштирокатон дар ин барнома сипос. то барномаи дигар дар паноҳи худо бошед. хайр.